dengan lagu orang buangin. Mula sekan gong buang nih. Yen sing tuten mah. Wah. Ayo. Raga di bawah perintah. Mekenyam jam mekenyam. Bini boliang bahiune yen bonyak kumpul aja makejang makedekan meicoy-icoyan bini saru biar kedek mengkalangkel sing ada nguruang yen jumah di suang-suang buri kedek budoh orang jatene makejang budoh diraga budoh nih wale budoh sekan gong budoh dah ya sing budoh ngudiang petang-petang makedekan Yang ketekang dari jelema paling jelek. Sing ada jelekan kan dari jelema serba salah. Liung lah, bleh. Sing lah bleh. Liung lah panak ngasih bleh, sing lah panak bleh. Sing bekejang bleh. Liung lah pun enang bleh, pulas-pulas sing tadi. Berpikir bembidani rampoknya kertekel. Aneh sing lah apa dija pulas biar lilek lipi. Lilek bawa wake sing lampugan ini. Iraga berpikir harus iraga panglapana pangado manipuan nyemak ngai panak nenam lione. Bos setelah gede-gede kewang ngatur anaknya punya makanya ajak ngomong kangen kau saudino. Berpikir banding lengan-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasinya gitu kan kisidang aja Sumatera aja nggak dua. Harus siraga tua harus otak jalan yang jumah kumpulang lengah rebut panah Sulawesi yang nadu Badung yang musik raga saya maturan nasi cering itu betara suweca landa suwidine mulai makejang ngabepe sakambel nah bisa kene ngabepe sesne tanang nih dia tata duduk mulai gigi kan abor Keken ya ada mulai di Sumatera, Jakarta usah pak. Nah, bang selamat mulai bawa gitu. Pasang begini gede pasang. Bejohang aja mulai. Mulai di Sulawesi ke bos nunggu ini. Aneh paling cindika ngomong bapak yang mulai coba barangnya bapak. Bapak bodoh kena nyenan sing ngandonya ngurungang bapak. Nah, gitu. Ini otaknya jadi adokan. Kisi-kisi yo. Mana kan ya Bapak, adab ya abdi ngibina tugal. Jauh ditu kita pasang ya. Wayan lekan bekal abeng ya. Apa yang setiang saya membekal abeng dibanding jang di abingnya anyut lantas. Bisa rotan. Lu ngan adab di kantong aja pak. Sakala jadi sing ramang makan dongkang. Nak ke bangke, nak ke hidupan, nak ke hidup. Yang penting iraga segar. Mati raga ngebin. Sing kuangan celebongkak. Asal tebal kantongnya nerok celebongkak. Ngajanang ngelodang. Bisa bangke tetal celebongkak maksudnya. Wih. Uyut di bantingan. Wahnya nih. Lian kini dolar polon cia. Wih. Lar. Wuh. Ngawak kaku. Nyena jadi betul. Mencinya jangan betul. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit cie. Yudana gelagustin cini dogong gede lah. Ada dogong gede kasar kita raos nih. Zaman jani, zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros. Kengken menencang. Raja wawewe, rakyat wawewe. Kengken menencang kenci. Yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang. Wayan pasak. Kenjir cini. Wayan pasak dolar. Di tiang ratu. Wayan. Ya. Gelak kemendang. Wih. Nabda bang moja. Tapi. Lelontek umbul-umbul pajang ngerobrok peyang bakut. Sambil pajang pangkagan kejang. Wih. Sering keliluman itu bajang. Manong melingge samnya. Benar. Ane beleng-beleng. Dia beleng-beleng di Arab jang. Saya nggak di jang di tengah. Cepet ke belengan lagi. Yes aja. Nyanan jepitel belengannya semi lekar nyanan bisa kene. Besar. Ya. Gelak kemendang. Tangkil sedangkil.
Nih. Mame dan Nugra di tiang barakan pengocokan ewo. Ngomong kencang, lah cita nyen. Nyen gitu. Ci, Jangan matakon kencai. Neci jelema pu buan cia. cang lemo. Yang jelema cai ngelah pepina, ngelah pengerasa, ngelah madon kena. Aku cang iwasin. Lah bungut. Aku ngomong. Sekonden anak ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi, pungut ceplas-ceplos doang. Unek cang boleh. Wagong kan modal tidak gel cang di buria. Dom dah ini. Ngawak-ngawak, tangkel nguntul. Terus zaman jani raga sebagai manusia. Tingkatkan kewaspadaan. Mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip, kita laksanakan. Kalau tidak cocok, kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu diton. Wah, Gen. Kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek lah kermedal nih. Aduh, sakit gede dolar ya, boy. Belang pasang mau kerja. Inge. Gedung pagut. Inge. Lodek. Hah? Pasang mau kerja. Tedung pagut mimo lodek. Hah? Banyak-banyaknya atur. Inge sapun api. Ani nyongkok. Inge. Arus metlano. Ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Naglah kermedal ini. Nisut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lu gere. Mami tang lu gere banyak bak oleh badan setenus. Kena bunga dolar. Mame tangan ugera di tiang sakit gede cai. Di tiang sampun suwe nan prosang cai. Di sampune cai modal mejen semua. Ada dolar. Kalau untulang mesti sakit gede. Orang bisa belajar mesilat mengejang yang kemarin di balas. Kena juga kan? Beriri. Yang beriri cang kebone. Tegaran. Dan ini mi di desa anak mi. Dong menengah jelas di desa Pegambangan. Udah ada ngenon. Dijajang mani. Dijajang mani. Sabak nes nih ya. Lautang. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain Pak. Wah. Ada silat bisa ngelayak padahal. Atau biasa kan?
barak ibu. Jangan lihat barak peti. Ngawang-ngawang mau betul. Tadi kena medal tu ngingin jet kena cikin. Sinu ngingin jet. Cai. Dia nungguin dolar. Mereka atuh besuh. Petawang jet timpal nunggeng masih bobor. Gengken benar jang. Senawang peraturan. Ada kan di nunggeng belok kiri jalan terus. Wah kan. Sedang nyadang. Kayaknya kagak nyadang di sore kasabak bener. Hei. Hei. Orang mengil terus hei. Termula kedes seperti. Kena cikin kian. Kena cikin kan. Kene na. Bang Daulian cai hilang bukan lah. Menjadi janji. Suat jadi cai pecah lah. Suat Cina ke dini. Suat jani suat okas. Jangseng Pramasuka kan cai. Menjadi ci. PHK ci. Menjadi jangseng perlu kan cai. Ngomong ya. Pada nungguin jet dan PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doang mulut tanah. Pada kata kan mungkin di sing keberatan. Paling kene subado pican widi. Subo jangkap di ukodane. Puntag pantegang nyemagae. Kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jalan. Paling kene aku. Dewek Truno. Kebebasan masih berjalan. Lalasan je. Begini. Jangseng Pramasuka san kenci. Jangseng perlu kencai. Begini ji. Cai man ngale gae, jang man ngale parakan. Aduh. Buat awang di barang oyong ini masih besu ben. Salin nasnya ya. Nya nyampe tang menuju kedok mesti kaluk-kalukan. Rago ada parakan kini. Memang raga dasar dari rakyat. Gampang diatur. Diperbudak. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Bulan kerjakan. Macam-macam. Apa orang ki simpan? Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya. Jangan ngomong benar-benar nah jangan kaplok kenci. Jangan saja gedak benulan ngama tabio ini ya. Man, ulan munyin sini. Oi, truk, melang, dada bang, gelakar modal, tedung pagut, lodek. Simu lodek, oi, pasti ini dolar, lekar balas dendam ke etek kan ada. Tanya dong, daya kok kali badan sedot kuat kayak. Waduh, mami tang lu gerak, sakit gede caya. Oh, itu gini. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. dua gong ngejijet. Oh, Sing iwasen ci. baik. Ngelamate agon gene. Aku nule. Ngelabungut agon gene. Ngomong-ngomong. Nah, sekonen ngomong, sekonen nule, konsumsi melulu. Apa sing kudiang-kudiang? Man, Cang tunduk macam PHK cang. Oh, putus hubungan kerja. Mengedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae, gelam mangale parakan ketang. weh, Jangan mulai. Kesempatan cang. Uli pidan cang kena ke sing iceno. Jani ada kalah mulai cang. Oleh cang mulai cang senyap tinggal diam. Mak ngeken maksudnya. Bunuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar, Raja turun. raja turun. Benar. Ane menengen. Cang. Yen cang len bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar mekati. Cang sing ngomong apa? Nengil cang. Hang bedikan urusannya dia makan.
Duh Encang. Polos ae mbane. Polos. Keadaan terjani yang kewah hale gawe yo. Man maksud cing ke. Gini nak kelar. Dok itu ang carane. Berarti cijek ngusir cang uli silep cido. Ci mungkin kan cang. Nyamo. Menyamo. Yang bawa menyamo dok itu nak carane. Mun engke maksud cing engke. Cang ide bantuan. Kan jalan keluarnya lah gitu. Oh cing ide jalan keluar Encang. Bener. Nah, tahu menyamo ada cang. Cang emang jalan keluar. Nana. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat gua cuma. Jo jalan keluar. Oh padahal saya ngusir nih. Mesti lagi jalan keluar. Jalan keluar. Banyak. Cang nudaman. Ada jadi dimarakan. Pas itu tunda mah. Oh maksudnya cipang nu memarahkan. Jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang tuh. Nah. Cang maturkeun wagung. Cang demen lah nyamak ini. Kalau kene yen cang maturkeun wagung, cang sing yang metalang. Kena sini? Arus lagu aba-aban. Mangando aturang keburi. Apa? Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. Gula? 10 kilo. Gula dah sekilo, kilo juga udah lah. Nah normalnya 4.000 lah. Haji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Karena ngale gae ci nomblokin di gula 10 kilo sing nya. Lu mau pahit makilet cine. Lu Ini kene nak dok itu carane. Pangringan diwangkan lah. Oh, diwangkan. Bujang ringan ngabul sih gitu. Jadi gini cang ide plus gini 100 duang nase. 100 tali nang duang nase tali. 120. 120. Itu nak mau masuk itu coba ulah-ulahang lah itu nak. 100-nya pokoknya mau tanggung 20 gitu. Jadi kini nak dong maksud saja. Aku udah jatuh muntun aturang. Nih. Seratus nih, coba 20. Ini aturang, sing ada amah cang. Wah, jejak sih sing amat. Man, anak kandung dong nih sing amat bro. apa untungnya sing amah? WC sing. Doa sing amat apa kok? Cang sing amah, sing WC, mesti cek entot dokena mah kalau kan. Nah. Demi anu nah, aman bekerja, bantu bro. Pokoknya tuh panggilan. Nah, bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya. Aku cuma buang hasil. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing mampu bukan. Si benawe. Kon Nyaman ci pecat lah. Ya sebuah pihak kamu gede ya. nyaman di dalam pecah nah, beli napi. Lah tuh ngingin jet. Harus pecah. Pasing kadang biasa. Yang kanti teno pecat nendra wibawa belum ngocok dewa. Nah, gitu berkenal lah. Ajong belum ngocok dumun. Sing ada istilah pecat. Mungkin. Mati. Dia jeneng ngingin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang nang ngentut. Banyak kedon. Ajong belum ngocok kedon. Wentan nang ngentut. Jenek ben. Bapak baru irung ajong belum ngocok dewa. Ngeros. Ngin banyak yang ngentut. Zaman malu sing ada buat orang sing gitu. Di tiang tuh gitu. Kalau nak beragu. Aman, mak matiang. Malu. Gelas sing matiang, yen telah matiang banyak nying ngagung lah. Nah, itu patut. Di tiang makin matur yang belum ngocok dewa. Di tiang menyamuk sareng Petro. Tawan. Rumah satang megete haemer. Ada. Gede abung-bung gede nake. Pone lengah nih. Yen wadah bumbung yang wadah haemer. Sampun api antuk. Mangno kanton ada di dia makaryo diki sarang pangno memanjat inggih. Iki wonten katur ramatro tuh. Nang ya. Wih. Anu dua ngasuh dah. Halo. Lar. Ya, Pes apa nih? pes kertas. Bertawang kan nih pes kertas wigunang. Pes apa? Mangno kanton ada di dia Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar. Ya. Yang kelaman rezeki carjani 100 aturung cai medom kejang. Ipaman agung seket, ipaman werde seket. Sing sak kenyamanci berkate jalan sing man.
Nu beda setali lah. Beda setali kan lah. Kata jarane Man. Ien tan bang kata jarane pun abi. Ujian tuh saja kita kenapa di nuntut. Ye, Wah ngeliung-liunan nih. yang orang terus berkata jalankan resep mana, sing man, nu beda setali lah. Karena Gusti Agung setiman itu Sing dadi, meniki jual setiman kan sing dadi, nak coba sekat ukur. nak ampun kelas ya mau kejang mau cacat gitu kan mau dosa. Lengah sih. Nah, cuma orang gini, memang dia, kak dia. Bar, Ya. nak ngilang KKN jinekang KKN, tawan ci arten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Ne kolosi adalah ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes bumi. Cai nak ngilang kini, cuta kini nah. Pandai cai dari gad-gad ini dipuri, magedi cai. Belas yang perlu ke cai, belas yang perlu ngelaparkan. Jangan Magedi. sing dadi ketekang hidupnya jadinya. Aden man dua ngasur aku milu medunung. Nyaksa di bedung ini jalan keluar betul. Jeng nyakda mekaci jeng mekat. Kira tuh aman nu kayak ini. Jani apa kejemak kayak ini. Ngang begitu. Gerard, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nutur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian sing ide jalan keluar. Jek pulas anda nih mulai perangkat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat, pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ji belum kau pecat tuh mecat man pes bang man. Apa lagi ini Jani? Hah? Pipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajana ngelodang. Jek do ngomong nih ciut upah hidup ada nih. Jadi pang tenang lah mulai. Nah, Amilang gening-gening. Pangilang sebetnya. pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Rago sakit hati. Jani jejak mendak itu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek ini anak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sejak belak kopeng nih kan. Nah, Dia mau sekolah belak ulang kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulanglah kita pipis. Lek-lek. Pulang, marilah. Petekit, Ganti geningan. ganti kan. Pulang, marilah pulanglah kita pipis deke. Halo utangin. Halo yang kan? Si matur kendilan ini. Nyen ada mutangan. Hah? Pang gendeng-gendeng sampai ngumah. Jago dianggap bisa. Seselah pipis. Bisa anu togo kone mamplas mantap. Jani kene lah. Pangseng cang cai ngabo gagah dipuri. Ada penjelek ke? Puri nih. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Mulai. Mulai. Yang ini ngoyo. Sudah ngobang-ngobang jadi Sur jangan pak. Saya jadi Yen kalian buku jadwal bisa radio ini nampatan dan cicing nih. Menang. Wah, udah menang. Kenapa sami lu di sengelengok? Menang dong. Wah. Siap. Siap.
Dan ternyata sih nyak mereren. Makin temen api itu. Raos, becikan. Benar, dari marakana. Cijeng bisa sana, biaji bukan nikeng lah neng. Ngalangi dewa ngale rabi neng. Itu kuda sama tona ngaji dewo singnya nyani kang wang subuh kenai dewo ne ya dason panjang Aku perluan paduka betara dua yang kuniki panjang paduka betara panjang nas bausan madane dah paduka betara rawasin dua yang ngomongin pakai uang madane ratu pada orang pada orang pada di jang nasa Cijak benyol. Pakai sabun ikian tuh. Jak mang doa jenar, mang doa jantan Oh, bawasan. yaji kan tangkel malu lah. Beceka, nak mau bawasan. Itu yang nanggil Yaji. Jangan tolong yaji mau. Haji. Bahkan cairnya dorong kelaknya mana sabun iki mantuk lungo jodoh di tiang dari rajo kedan mana. Den malu. Awenan putrang lah mara tangkel nak ijo ireng cai. Maklecang. Oh matajan. Inge. Petruk milu masih matajan. Iya namun tu sekan bawas lah sodang uru kalau putrang lah ke matajan. Sawireh ceneng bagus subuh matang dhuwur yang jag matajon dengan urung teh insap dari ceneng ke gambalan ceneng. Mana di tiang dados padakan. Ya dan irengan di tiang. Wah, kain uang di tiang. Makin kan di tiangna. Makin sing bagus. Bangsa tenang yang diangkani petro jadi dolar ji. Oh, ini sini. yang ada rapi. Haji ini yang lah soma. Sapa siro dadok. Ya dason panjang. Haji rimo ngan haji mantu. Nak mulan misi cerosi dewa. Dia namun tu sekan bawa sajit kini dewa. Sud besarnya ni dewa mata tajaman. Sawireh dewa subuh madan bur buka jati. pedukuan Mayasari. Aduh. Ada widangan naga gomba. Gelang-gelang widangan. Patut. Lihat jalan itu. Nah, makin kan pada wajah pada sanang. Motor dan dos. Ngejalan suka ban kamu. Makai sabun api ya tuh. Kemudian kewah pada dewa mapi kayun. Dia likat margune tuh ada kuda haji ini tuh dewa linggih kan. Pangsi doy dewa rauh itu nih. Kemudian tadi dewa semua dan. Ya nasupun ke semua di tiang. Di tiang lungsur mempamit di kuda haji ini lungsur di tiang dagingnya di tiang mencicingah mereka Mau margi dewa pang melah panaji lah karena di tiang pemargian dewa di pemerajaan agung pang kedeng ban para ka dewa bukannya kan dewa haji ngaku ya lo ini ya iwa udah lincir wikan nyen jeneng asal bau kod haji mesra makin satu kawentan picu kuda mau jalannya mau Dika bakal ini jalannya mana ini jalan lama lu gimana
punya mana kau? Memakai sing mencet. Ngelasan bunga nada habesek bukelo ke sumur aduh gati gak bersama deh ngolas ngati pesan sing taen yen bani kapinang dewek dua asing ngoren setatu tuh dina tumadang kemulannya nak orang makin dari sejabaning meme jalur. Ia nunduk itu saja meme. Kewala bengong saja dia nepokin meme bosan. Nanti bengong ngememel meme pedidian. Nah apa jadi nih raosang meme? Kangen kau dengan yang raos meme nih? Nah ada apa demi? Meme nak mekengan bosan. Mekengan nunduk apa? Gini diabian. Biu pada cingakin meme. Subuh pada tasan. Ben mani, sinah lo man keginan lakar kepekan ngadap biu. Iya nunuk itu, sing nyanang meme sumanang saya. Keginan tiang nang mendok itu ngajak meme di pono. Ben sekne yo. Yen dadi teh sangat pengidian meme nih. Adi saya udah negakin gitu ya. Bang nak saya negakin apa-apa. Kene sanya. Bang sengalan can bang kiana neganjaran. Tegolang bu di punya kayu ini gede samping pondok meme ini. Ada punya kayu? Aduh. Guna. Kemudian soleh dari ini. Sejarah bisa memunyai lemu dari me. Bumi pokoknya ganjeng sekeloban munduk oh gitu aduh meme di subanet lak takang tiang teh anak ini me jadi cara ogong menjalan me aduh ogong ayo ogong jalan sing tadi pewadan begitu sing
Ya, Ha? Wah. Sen tawang tukeng ngang kan tu. Tahu tu? Kengken. Tukeng ngang Anjang lo lek-lek kan doang. Saya pasang tukene me. ah, aduh, toko manyo. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Kantun merasa-rasa sekian kerjang. Yen enten iwang Cokori Dewa patut Gusti Nidjang sakyang puri. Nago gombang nih. Sakyang puri lagi kumang. Pranin nago gombang lah. Loh, Gusti Nidjang Gusti Donang kanjeng. Donang. Kanjeng ke hampurayang Nidjang doneng neme pisan. Bener kan? Adin tungang gitu penekan. Wah, lengah nih. Sampun tamat penyeruan duwe hampurayang pisan ratu dua kali. Bro, Rindo. Ratu langah. Oh. Sen tawang ampun. Tabe na lo. Kan padang. Donang tungang. Penekang kerudungan. Langah. Nekang boyo donang bidong. Ni benar tongosnya di je. Mumpung beli deke mai olas, uren yang ni benar-benar. Tongos ni? Benar. Saya senja pede. Tongosnya panawang lo. Ini tongos ni. Oh, dini Dini. di bangkiangan. Dini. Dini kone tongosnya me. Anjrek mulu di bangkiangan. Bilang-bilang tasem duni sodang tiang dini dah. Kenang doon at ini donang. Gede bayunya penekan. Tadi misi on bayune gede bayune tu kengkeng. Bang Lung, anu sesuatane. Oke, do bang tengah di bangkiang tiang ni. Dini tongosnya dini. Dini. Ah. Kan penekan lima ni penekan. Bebok lantai. Oke ini caranya dong. Serem. Oh. Dadang kuning manis. Oh. Dong ni dong. Oh. Jag luwung di ketan bini sarang ngedos pinang. Dok itu nak kilo, nak sing teman sing ada ketuan aja. Jujur beli, Bang bangko nih dong. polos beli. Ajan, gue jadi yo nyotang kene, macam ni. Mekejang seneng, bencang pelik. Oh gitu. Tak sing demen aja. Polos beli Oh, piang. bini dong ngasih lama ingat tangan. Aduh, wak bajang temer-temer aku pesan kebajangan ini. Dina nyodang kancre, nyodang kancre ada bayi siang bangcang ibu. Loh, mani-mani yang nangkil ke puro, ke griyo, pangkit itu dong lah. Kok bang kene? Loh, meme di Malung lendeng nih. Gua bahaya nih. Kok nih lo ngelenteng di malu? Nyenan bangun lenas. Oh, kan jani kengkenang. Sampai yang Kok bisa? seret. Kan luang dong. Bisa aja. Ini apa namanya? Aduh, me, aduh, me. Kan nahyone kan disentangnya. Yang dalam itu. Usa naik polos, yone kadang na luwung kena yone. Do bangun me diolas me do bangun me. Do bangun, nah bang bekadong jangan. Ih, sudah dikir do bangun me. Sangat tangpes, yang ada nang awang masih sangat denyan di kono. Lagung putra. Doneng neme cokori dewa na doneng didang meriki. Bang yang tadi yang lung sama pangkit. Mereka kijang. Bacang bekarya doyo angkit tapi. Ngai kopi me kemenang Prabot lah sakit. Mengalir memo. Kiwantan ledang ang pisau. Oh. Para kanduene selang didang bos-bos tuh. Nih. Ini. Tuhan dolar kar. Cisile kini meme. Silih akon keno. Ajang meme di pohon dulu kang sang. Lu kalsa. Meme ngelah bungut pohon. Aduh, bungot pohon meme ini mah keloseng tahan dulu kang sang. Sedang melaut tuh. Yang abang mesti sangat kata. Betul meme sing tenan ngulukan sangat. Yang apa sang? Abang Oh, gede sang ya nih ya? bisa ngedenang, bisa nyenikang. Nah, di sangketnya yang ngedenang kempung Wah, meme. sengati. Sangkiane bican betara. Tengah, Oh, tengah. tengah kunen apa ya meme? Awang mereka pereksan meme di pohon kan dua. Yang gede yang bareng. Sing tadi wak Sing tadi barang-barang wak bajang. Man, ruang panang meme ini. Nah, Tani mendiang di me. Tani. Jaluk sama pamir.
Ken sopo jenenge becik-becikan amat tak Ken. Yen adane lho. Yen adane lho. Wastane dia. Blelos. Kade nak? Blelos kade itu. Reja ini keras gitu nak dong udiang ben takut mesti jejak gitu. Dadi orang adan kelas yang kengkian. Ada jam ni deh. Tidiang lo kesumo. Ilo kesumo. Lo kesumo. Kentak. Ini pengadat Dan dipuri. Aduh putih gading. Ajak kelari si kupi cocok. nangkin sapun api antuk. Banyak ya kengen. Nah, gendengin. Anak lo demen kin gendengan. Tepuk ampunan perkosa. Gendengan bang. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak, udah jam 10. Ada gending anak bajang, kaki saya 2. Gending pengajum, aneh manis, kaki saya 2. Lokasum ajak sekali Adi loh kesumo jagek cara bulan nih. Tulung beli jani, sawireh beli memonong song sero. Lihat boy, song sero, Membusan apa orang? sengsara. Sengsara. Oh. Kaden song sero. Rusak ya kopi dia. Ratu dua Ratu agung sane wangyang titiang cokor dewa ngar sayang dewek titiang titiang jadmo belok semalih ne kuste titiang beli nyanja dan beli ne beli Petruk beli Petruk Ken. dolen ada wek tiang di jane tiang kusto lagu tiang oyong di pondok sewang beli tiang sing ten manjus aing sombong beli ne benyacat dewek tiang ya. ya angkal galak lo menbusan apa ke orang tuh Nisto kaden kuste saru aja deh Adi ayo sampunangan napang raga Adi cibungko baliin Adi loh kesumo ne bungkung beli ne ambil pinaka ciri terus nat beli dekani dewa mungkin loh duh beli ken tunggu diang gede pesan doyan nih done beli yen gelentengang tiang limaan tiang ini
Sina ulung duweni done beli. Pen gede duwene. Bener. Oh yang gelentengan ngulung duweni done. Ulung duweni done. Oh. Jajah tiang beli. Nih. Yang gede duweni done yang pasti ngulung kene yang beli mone. Kene 5 tiang terus. Dek kewa. Yang luas ke pura mau bakti nepet nih ada kang sik. Nah besek 5 tiang. Ngajang marogan ada bijo gitu cekang wang angon. Ang suang bener pen duweni done gede jang. Beli. Ken. Nejani tiang metakon kapan yang beli? Metakon apa? Beli ngelah bungkung beli. Ngelah. Bungkung apa? Bungkung arit. Ih. Agan tiang kena bungkung arit itu. Man kenal lo he? Bungkung mas, pang cara duweni done. Bungkung emas. Benar. Rada lo bos bebeki tawang. Tadi bebeki rasa. Kelencang melima sih. Jangan ama cepok ya. Sekan mencepok 5 dah. Bangko nih. Semangan cepok. Ini cepok, sana cepok. Do penglu adane penglu. Apa lu kan cepok. Nih ngidang ama belum ceplokan. Ini mangken pun api yang di tiang niki. Nah, terus sang, Bu. Merasa banget 5 di tiangnya. Mani puan lah mai diem ni cerikan ke bangla. Pang pas ngajak limando. Ni angon lah maluna. Ini mangken ambil Bener. cokor dewu. Iki. Bos gedenan dulu. Duweni idone kan macam lempung. Bab. Dan pidan, ida rahonya. Bener. Aduh, bapak picu. Duwenane sedang. Pangnya pas di 5 tiang. Penuh pang sing terus kene. Pang Nah, tadi gelentengan tiang. Gelentengan tadi sing ulung duweni idone. Oh gitu. Aduh, gitu kan pas abang ngak. Mekeluk-keluk bung eta. Apa orang setawang? Lu jelas meleng. Beli itu naik ulok-ulok kok tiang. Wes sing jangan sekan-sekan. gunung. Jangan sekan-sekan ngomong. Tak demen sing maju-maju man. Saya ngulok-ngulok beli. Rasa banget beli. Pas gede duweni idone. Nunas lu gro matur sisip di tiang ratu udah gemput. Sadurung itu tiang matur. Pineri enak si sembah pengastun karang di tiang ringan kalau ngocok itu. Cara sunari ampuangin aku ini tenggelam. Angop saja lalu. Ada gelanyar. Gopo jeget atur utama. Ini bekaliglah. Sing antas yen nirgamang gelas soco lo. Soco di endut ngoyong sing antas. Cara lo jani di Ono kan sing cocok kenging lo ajak lah puri anggon kelar rabi. Nya dari rabi. Rabi? Apa madan kedo beli? Dosen tawang lo. Sing? Angkali dia nak agung ngar sayang. Bener. Lo pangiringan dadi rabi. Yang cang makenakin lo ngoncang somah ngoncang kuranan gitu. Ini aja barang-barang mesaret tuh. Oh, barang-barang ajak mincokan gitu. Apa orang sih tawang aja. Lengah. Ratu dua bong kontrol. Yuk dikagiat di tiang miragi. Runtuh pawacanan palung ngocokar dewasa pun. Makengken. Pajangar sayang sikian di tiang. Kemon ampura dahat penyerahan duit ini. Nintan presiden dagingin sapun api kayun palung ngocokar dewa. Tadi belum san saja dalam gunungnya. Dia nak di kota di negari Mekarang dari rabi. Ngirim surat ben. Surat lamaran gelas yang nerimo. Geladot ngalih rabi uli gunung pang suci pang utama. Kalian lo suka nadi rabi nak lo. Yang dari rabi benar kadipuri dot kaya ada nengaya. Dot mebore ada nemorean. Sing megae cara dini lo landasan di gunung yang dot benar kaya ketukade nyonjon. Yang dipuri sing dipuri dot kaya. Di dalam kamar ada kamar mandi. Di kamar mandi itu sarwa mekletek ngejan. Iya ne barak kletek, iya panas pisu. Iya ne gadang kletek, iya dingin pisu. Iya saklar ben kletek, lampu hidup. Boleh saja lo. Dipuri nak soro mekletek kok nyana. Kok kena dewet yang beli? Kengkeng. Sangat saja tiang mapangideh kapan yang beli. Mapan beli sebuah makelo dari para kadem di puri. Saja kita buka pawacanan itu nih beli. Boleh saja lo nak sing tiwan, sing kan jen pengenikan itu. Nak dipuri nak sorong mekledek,
Menyen lo di pondokan ini, luas bono kaya. Semangat yang kedua ada nyonjol. Nah, coba toh. Apa we misi lantas hujan-hujan cara jani. Oh, nyerok mesti. Ulung belah jon tiang ini. Iya, mau beradakan. Sing aboyeh tiang mulai. Oh, ulung jung kalang jung kile. Benar. Bisa cek longsor lo. Yang dipuri, ngoyong. Tek. Aneh kadang, ya dingin. Tek. Aneh badak, ya panas. Lampu galak, tek. Si Dori, tek. Bayar bulanan. Hah? Misi maya pedanan beli. Wah, mas kita kan rugi negara toh. Sing lo maya. Gelah nih maya. Sing jelo maya, gelah maya. Kengken beli. Sing jelo maya, gelah maya. Di man beli nih. Gelah maya. Tadi gelahnya main tadi. Nah, cang ngomongan tapi gelah itu maya gitu. Makin kena harap nih. Ratu Dabang Putra. Mong yang pas wecan paling ngocokor ne uring sikian di tiang. Iriki pacang kenang tiang ring papa di tiang. Kemauan sekali apa di tiang wau ampura daha. Di tiang nenten ngiring pamit di tiang. Lok semuanya. Gumi apa dah nih? Hah? Gumi apa nih? Orang gumi apa nih? Cina bang, gumi pegambangan. Cakurnya nggak Cina. Jagur cang si Cina. Gumi apa nih? Padukuan Maya Maya Sari. Sari, nyen men. Kadang puri naga gombang. Kayang kenyai hidup mati nyai puri naga gombang lah. Saraglah lanuena. Angguklah sate, angguklah lawar. Saraglah. Oh, oke oke. Keren juga kan? Nah, Sengnya, udah. Nenten. Aduh, sekan sengnya. Yuk, Bli. Kadang nyai nih. Agong naga gombang. Kalau sebutan. Aduh. Bli. Sampunang beli. adi beli sampunang. Mungkin. Tunggu diang gitu tadi itu beli. Kita yang kene no? Udah selesai itu gitu. Orang di rame ini simbongan. Kalian di sungai jak ngelahin. Apa? Di kene senawan nang lelak nang bedek. Ajen pengangnya kok keco aja. Hei, cek gelap lah nih. Nah, kan. Sampunang mangken rumah sampunang. Atengan. Saya panan buang. Mengengket. Mengengket. Kisubane kena hang tiang. Nah kena hang, Bo. Ini kanti lantas dong lo sapu dadane beli. Gatok. Tawang lantas sampai timpal tiang pemekasnya bajang-bajang nih ada di nih. Ciku delok katen tiang itu. Nah, ne maro jan nak loh luwe. Ragona bajang. Adono wani ngelesang klano apa buin di depan masyarakat, apa buin di depan bajang-bajang. Bagaimana harga diri seorang wanita sekali jatuh tenggelam selama-lamanya? Tidak bisa martabat dibayar dengan uang. Hati-hati tuh. Bisa Terus kena. ibune jajahin tiang beli. Menjadi kaget? Beli. Hah? Tidak. Beli. 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 Ini kengken gelap beli nih beli. Gelang. Dia ngejar udah di. Ngejar yang ngomong bibege nadokan. Limone oyongan. Dia muncul nyonyone pelintir. Ini daerah rawan kawan. Igis kayak cocok melisah cang nih. Sing merasa lima tiang kudiang meriksangkan yang jejak tiang keliwat. Ada jajah, ada cang. Mengeket. Beli. Hah? Yang gitu. Heeh. Sotan yang kewawu beli. Belum saja. Apa buen dewek tiang? Heeh. Kadi rasa urip tiang hidup kone masih nuena. Mulai saja. Yang gitu. Heeh. Tiang anu beli. Heeh. Tiang gitu. Yang beton, Tiang. yang telepon, Tiang. yang listrik. Cek makanan, cek jajah, ada cang, cek tiang, beras. Doa kayak gitu ben mesti becak. Ada cang ini. Hah? Apa orang? Cendek. Adi ngesap cang dia. Apa orang lo? Konen ada apa-apa kan basi munyen tiang beli subong sam. Tunggu lo kedek, yang sengingat kan munyen lo. Aman nampi munyi dan nangi kedek. Melang pedi ngahang munyen anake. Oke cok. Ah, Penlakone itu nak gitu nak. Sana di kedek. sing. Nah.
Jaga aku kini loh dia. Yang subuh peragat mamunyi beli. Mau ngomong. Subuh. Ada sendirinya dia. Nyajang saja curap kopeng belinya. Binsap, jok siapa ukut. Abut bulannya akade. Mungkin? Akade. Onyang nasi abot masih mau bulu. Tadi kedo. Ini apa bulunnya? Mesti nyajang bongon. Aduh, juga galak-galak itu nih orangnya. Sekan beli nah. Nah. Dek ben jakur cang aja. Jakur cang sih. Apa orang? Apa orangnya? Ring? Biring apa tampak siring itu salah? Nang ngoreng lah lo. Ya nak ya bongol. Kenapa yang jadi penyeruan? Ya bongol. Kita bongol-bongolan. Asin tadi ajak iges-iges nanti keras-keras ya. Ngoreng lah oreng. Nah, ujang ben takut dicek-cek itu ada cang ini. Titiang kenten tuh. Titiang iring tuh. Wah, bong, ketampak siring. Siring, ayo, keras. Jadi dia jam melisah di jalan. Lena matone. Apa lele nang matone kena yang berdicul. Anyang-anyangan, senawang pelingi. Kengkena beli. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Ini daun ini ada tukat gede saja. Bang sing ganti anyang-anyangan, memang basangnya. Ulian panas tuh basang beli ini. Bocah itu ulian panas nih. Menulian anyang-anyangan cang ini. Pangilang, saya tadi memang. Yang begitu, memang dia. Apa ngon? Anyung-anyungan. Yang saja lo ngiring kayang lah, sen di nana nyanyi juang lah. Dadas kentang? Benda selemang ke juang lah. Saya pernah gitu, pang motor kena lingsir malu. Yang perlu iaji keliring lah main. Mang nenek daunin kawan teman kalau ngecok ada yang yang ditiang. Gelah pangui bawo, lo kalah lomo. Mang nenek macirita kawan kalau ngecok ada. Yuk dia mau tamu pisang kayak kalau ngecok.